toh ni por ni liang yang aku au brief ye piki media ni ki press wa naduk kini ki sngi ku dedem ni liang yang ada hadin ke jingi chem yang ngai UDC do ngai o wa kwa u khut ye meeting wa ka district selection committee but ni ba wada yo da chimpor wari da bun kham tam gi khna khandru gyong i ku thoki thokre da man concern gi kat wal slim kan ni ka mo ki exam ni ka advertisement but hejo ipor le da ngai o to hakate ka meeting ngam kwa brief ya kelam agam tu hendai kwa le rangkat ki data le ni ki records nei benta wo tip kat won teli ki post ki wadang mo ku dang to u advertise kan won teli ku dep te hadin nei te nei yang UDC da pan por yanga kam wa chitiau tam dong e hab e por khnang yo collect ya kiniki numbers la ni ki data ten ne ka sngi ten ne liang de bo i na do kiniki tiao dep de bo in ne ka sngi yo ye cham nei benta kan ka meeting te hei ni ne liang yo nga da hakajing emlang yong UDC kam chairman yong ka district selection committee bat kam jo le secretary yong ka DSC bat hakajing emlang yong ma oktome wat lamin chrup banga ten ne ka sngi de ya cham bo bat da brief kile da khana kile haka plan ke yong ki wa nei benta ki post ki wa pair ta hakani ka mo ka ko da submit na ka liang yong ki te em ki post ki wa dang dep ki u declare dang ini jan kan mo phi ka LDA ko da khut kin do arjar ar phawi da dep declare result da dep pandep ya ka formality suro no dong chedong bat kam jo le ki appointment to da dep e gi ki department dang sa se ki appointment yong ki wa to u appoint di hapo ka DC office kata to ye LDA ta da ong gina kaliang yong ki to ha mon di to u no ki ya ki appointment order yong kini ki to join hapo ka DC office kata to LDA ko dang dep ni wadep te dem nei te aman gini ki post ki wada dep ki u advertise kata to ka lady supervisor na do usnem arajar khat miao te kani em go chi post to kanin ga matter yong kani dang em go ha code nei daw yong ka roster em ga challenge tu por te kani to dang em go hakut te nakaliang yong ka DSC daw ya discuss ko social welfare nei benta wo kani le utholat ki yo pandep no te dem nei te go eman gani ga skowi wan to ka sericulture demonstrator kani ko da khut ki how news nem arjar ar phau te gani to da dep ki ya written exam te dang yang ki ya result yong ka written exam te ya gani le nei liang yong UDC da khana tu to ya ka result wo declare ki ha kani ka mondi yong kani ka sericulture demonstrator bat kam jo le ka gram sevak wa ka gram sevika kini le ku da dep advertise ki no usnem arjar ar phau ka written exam to ku da dep te ya kini le ha kani ka tiya wo wan u declare no ki ya ka result ya ka written exam result but da ong gile wa malumala hawa haneng to pendep ki ya waro ki formalities ka te to saka interview but kam jo le ya ka posting by July 25 mot July yong news nem ka te to ka por da ong gi bo yiu da phachwa yong kite tangwa malumala to hadu July yong ar pausan kini to ki post ki wada dep ki ukhut but da dep ki ukhut advertisement ka written wadang sa seki interview but kam jo kwa open che he ni wato na gitan ne ki LDA haka go da khut ki ha news nem da dep to em san phau so tli ki post tangkat nei daw wato e bon ki wo mem clear ya ka typing te pass so phau khnding mud don hi te sa san post ne gini te ke te to da reward back ki ka cha ka ni ka advertisement ko da dang khut ki ini wadep te ka tuan kinin ki post ki wa da dep khut advertisement tangwa mpu em u khut written exam kate to yong ki grade 4 na do usnem arjar ar phawi kani to ki post to khande phawar tli te ka written exam to wadang sa te na ki daw wa to wa sa kani ka written exam to na ka daw kam da tip lang ro to em wan hak jing wan yong roster system te tip bai phi to roster system to man ko complicate ba ko wada hap ki u check roster system do ki categories ki wa pair bat kam jo kat ni hado ka posting ha ki department go pair hap lai ki da roster bat hajo ki roster krek kam hado ki PWDs le ki PWDs mod to ki jo ba ki hap change ki mentu le yo ki ni ki waduna ki wom channa ha ka next hap yo di givi ta kam te ter na ka complex yong ka ni ka roster system terap chimpor go ta kam man kate da dep da yo ki open dep ya kini ki warok jaj te nete daw te nakaliang yong ki da dep ong gi wato wa ka proses da lai go chkhmat te ya kani ka grade 4 open dep ki ka by September yong snem
yang news nem arjar arpausan kate to nado ke written ke interview bat hadu ko yo ki yaki appointment order kate to dabo ki September arjar arpausan bat sekawi ko dep khut ki ya ka advertisement how news nem arjar arpauso kate to ka weaving demonstrator ko arpos kate le ka written exam wadang sa te ki emen gini ko dang dep khut kini wadep le kate to ka LDA le pauso post मेल सुपरवाइजर छिपोस ग्राम सेवक लेपोस ग्राम सेविका आरपोस बट कॉपीस छिपोस कनी के एडवर्टाइजमेंट को खुद की नदो का तारीख आर हाउसन तारीख yang बनाई जनवरी 2000 आर हाउसन कनी तो की written exam तो गुदांसा ते या कनी ले द खाना ने yang disi wato ऊपर छांग यू पंडेप hau ni November yang news nem arjar pausan yiu pendep hau mut daya nakaliang yang kiwele ki persmat kat we wala bo yiu pendep September Oktober tangwa kamte melumala de panpor ki do yang November yang news nem arjar pausan kini to melumala ki wada dep ki u advertisement katte wan haju ipor la ngada appeal nakaliang ya ki le wato utho gile ya kini ki post ki wadang sa ne phati ba i to bon kini ki advertisement ki rap khud di rap slam te nei te daw tengada ong ki le dang u pachu gi ya ki post udang sa te kiwa haden wada de pak citi ki department te ADM ki department ki wada report te dang yo biang segi gram sevak so thylli ki man vacant ki LDA sakat ar thylli te la dapat iya ni ke total vacancy warok ki tentu ki wada kedau ini to mi ki chispa san pawi thylli te ka chispa san pawi thylli tengah hai tentu ke meeting ngada ong bayo DC to nakaliang yo ngam em pediang ngai ni number ne ba nga expect ko ni number to ubon cho ko ne ba la dapat inado ki por ki em khudi ya ka ya advertisement to bun bhagning numbers tani te daw ngad ong yo DC to upar chang yu tholat kat we wala u make sure to warro ki vacancy ki wa dang sa to khud igi to wan rai de yo khud igi yo pendep igi te ne liang yong o da ong wi nga da khud ko meeting ha ka ar pound rutrik yong nu banai ha ga ni ka meeting da khud u ya warro kiniki da khud u ya warro ki department ki wow wan ra ki ya ka number of sanction post ki kan thylli ki wadang man vacant dep te wan ra ki le ya ka roster ko prepare nakaliang ka yongki ne bentau approve ka DC office te kita to ka jing mo ka jing banjur nakaliang yong ngai o wato wa upen tikenau wato warok ki post mem kwa yo wato ki post UM ki wadang sa bat hai jo ipor la ngada nakaliang yong ngada banjur yo wato wa upar chang u lato iwaye boy ni mesti man gawi siao thoi wato daw bon gi post ki wa manda wan gi department daw pha cho gi to khut biang la ka jong separate advertisement le daw bam por cho go te nei te daw da ongai o le wato la da wan la da man kamte da request ye ki wato wa u pen mi gi da koran jendam te yo at ba ki ya ka tai ka post ha ka tai ka advertisement go wada khut chwa gi khnang yo lach u bam ye por mut yo save ko ye por yo save ko ye ka mut ye ka wat iki khna la mo apply lesen ye jo te kate to ka jing pentip ko wa malumala na kaliang yonga news ni